Kırgızstan boyunca alğaçkı agardıcı Niyaz Çoğantağı'nın жашаган жери ушул айылда, жашап өткөн дагы 19-кылымда ушул үңкүрдө мына сүрөттөгүдөй болгон мурда. Кийин жаан чачындан улам бул жери кулап калган. Ушунун ичинде балдарга сабак берип бир ушул жерге батышынча балдарды окутуп, тамга таныткан, тарим тарбия жөнүндө эмелерди үйрөткөн балдаргачы. Насааттарыны үйрөтүп, ушул жерде өңкүрдө алгачкы ушул араб тилиде тамгаларды балдарга үйрөткөн. Илгери Молдонязга окшогон жазуучу акындарды Молдо деп атап коюшкан эле. Молдо деп атап коюшкан. Кийин ошол орус балгерлеринин аркасынан куугунтукка алынганда бүтүн китептерин медресе мечиттерге сакталып калыш максатында. Азыркы мезгилде ушул чоң атабыздын бизде которулган бул жакка кирсеңер китептерине которган эмелери бар. Koydurma, şehit buldun açık. Şu ayetten ne yapıyorsun? Uluk men kılaktasın. Düşüntürü berine mi? Kiteplerin çıkışıga salım koşkan İlgöz adamlardan niyetteri, emeleri var adamların süretleri, men tanısına. Uşul Kırgız yüzünün içinde var, uşul kanlı kiteplerini fotoğrafı İlgöz adamların süretleri. Emekleri var bu yerde. Bunlar yerde özünün yazmaları var. Bu kitapları kotorulgan. 19-kılımda mına qarasın. Mına jırtılıp ketken uşul 19-kılımda mınake. Mına şu kitapları. Bu kitaplarını uşul ilim gözlerinin arkasından kotorulup çıkargan mına şu kitapların arasında uşul kitapты kotorup Original ama. Öz kol yazması. Öz kol yazması mınake. Ошол мезгилде сыя менен жазган, ооба. Араб, фарс тилдеринде жазганда. Ошо китептер эми? Ооба, мына шу өзүнүн кол жазмалары. Молдонияз чоң атабыз эмеле окуган. Сиздерде сакталып калган да? Музейдики да? Ооба. Жок өзү. Шу урпактары да сакталып калган. Кийин буну мына жазуучуларга бергенбиз, анан булар которуп чыккан да. Молдонияз чоң атабыз жөнүндө эми силер мына алыстан кепсиңер билесиңерби? Илимпоз философ, алгачкы Кыргыздын Орто Азия боюнча, бир гана Кыргызстан эмес, Орто Азия боюнча Кыргыздын алгачкы. Мен алайын. Buna şu bana kaç oldu? Şu bana kaç oldu? Karakolca da ben de şu oldu. Hazır Türk Üniversitesi'nden. Oturuyor. Bulguda okugan men, bize sabak versin. Ağay degin ha? Ortada oşo ağaylardır boldu şu yerde, silet tanısan. Bu süretçi. Bu süretçi. Jaslar verdim mi? Чыңгыздын тагасы бу. Şunu sana şu. Чыңгыз. Кутбуллаканын кайнысы. Moskva'da. Men агайым ошол. Мен окуткан ошо, Сулайман агай.